ngibuka abantu uma ngisetekisini mhlawumbe ngiqhamuka mhlawumbe eMlazi yabona Ntobethu ngizwe umuntu ethi yebo kuthiwa nje ngibela laphana ngiyephutha nje kwethu ayeke ngisinde engisho ukuthi abantu babona ama-wrong turn babona thina mfethu athi umuntu we awusithi nje mfethu umuntu obungasave bakuthiwa uwela laphayana nje imina sebebona iy'lwane labantu bebona thina mfethu bram mfethu yibo mfethu yabantu ba-intimidated kakhulu emhlabeni bram yibo mfethu ezomama bebesirathi mfethu buka ngathi iy'ntuthwane ngithi unayibonanga lo mama ngiwe ngithi driver ngehle lapho kumo-road lapho uyangibona nami ngiyakhona lapho yabona nte sihleli nomunye wabo la hayi ama-parapets bram ashona every day alukho la mahala bram sekwazi kwaba into enormal ngisho nakuthini umuntu thothi ushonile ngala siyayibhemela lesela ngalana kodwa umuntu ufile laphayana siyayibhemela simnakile sinendaba naye ngiyambuka nje nakuthi hayi isithule le yabo ngisho shona siyambona sithi uyahamba-ke manje useyahamba-ke manje hayi yabo manje bethu unqobe hayi khukhume yokugcina-ke brami-ke manje mbuke bethu umuntu hayibo sithi azozithina amapara athi hayibo fethu mbuke umuntu masefa fethu athi fethu mbuke umuntu masefa unjani umbuke fethu yabona manje uyaphuma-ke umoya-ke manje uyaphuma-ke emnqobe mbuke mfethu mbuke hayibo bethu umuntu yakho uyabona ukuthi yaphuma impela umoya wokugcina wethu eza wethu ngakutshela amapara wethu ayilima amapara wethu bethu mhlawumbe lo muntu lo bengasanga imayelana nani inkulumo yethu namhlanje bhuti ukuthi bethu siphila nabantu esitshela ukuthi abafowethu kanti iy'nyoka abantu esitshela ukuthi bethu bram bethu abantu bethu esingaphilisana nabantu abantu bethu abacabangela bethu ukufa abantu abakwazi ukusiqhatha besifake inkingeni esingahlangani nazo uthi uzama bethu ukulungisa indaba yakho yokuyeka kwakho iwunga nazi ney'nkinga ngala ziyakulandela zokuqhathwa abantu balibe ukuthi uqhatha abantu ubopha abantu yonke leyo nto lebo-formation into ongazazi into ongahlangani nazo ya into esuke ivelaphi le ivela kanjani because yabona mina Mnqobi nginitshele ningomnqobi nobabili nginithembi ningayenza lento yabo nje mina empilweni yami ngasayena ukuthi umuntu obhemi ungangisobe ngamthemba noma kuthiwa uyakhala uyayiginqa la so wena uma ungasixoxela ngokweside lakho kwenzakalani kwenzakalani mina bethu khuluma iqiniso professor bethu ngeke bethu ngichaze bethu bram bethu izinto eningakhulu ngoba angazi ukuthi kwenzakalani mina into engayizwa mina bethu bafowami ngafika bethu bram bethu uKiribhoki eboshiwe yabo Bokilo uKiribhoki la omunye bethu bethu engingimemezele phela yabona so lo mfethu lona-ke uyena mfethu yabona nto bethu umpethu laphayana phakathi kwe-bridge manje lo mfethu lo ngamfica bethu esebanjiwe ngithi yabona nto bethu eboshiwe mangifika laphayana bethu yabo nami ngizayithengela vele ngithi yabo hayi bethu usho ukuthi ngabi kube into nje bethu bram bethu yabona nto ephatha abantu kabuhlungu ukuthi hayibo bethu umuntu wethu esithengakeni seboshiwe njalo hayibo kwenzakalani hayi hamba isikhathi ngithi yabo ntambama abuye lo mfethu lo yangizwa bethu mayibuye lo mfethu lona bethu bram bethu ngimjabulela uKiribhoki right bethu ngijabulele naye ngiright asengibuyile mnganami ngimina sithini athi ilokhu umnqobi ungibophile waqala wabaleka nemali yami ngo-80 phela bethu umnqobi besebenza khona Kiribhoki yabona besebenza khona like umuntu osebenza khona ngithi yabo so amakerekere lawa khona nje bethu amanje beze bethu acasuke ngobani bezwana kakhulu nalo bethu lo yabo so wabaleka nemali yakhe lo bethu lengango-80 yabo so lo bethu lona uthi kumina bethu uthumela abantu uyaxolisa ufuna ukubuyela kusebenzeni khona phariyeni Kiribhoki uyabatshela abantu labo ukuthi asayishayi ngaye yabo lonto so uyacabanga ukuthi yona into engenza ukuthi mhlawumbe bethu kube yona into eyenza ukuthi igcine enza izinto ey'kanje ngokuthini uyabaseleka ukuthi ngiyasawazi ukuthi abuyele umsebenzi wakhe because besengaphandi kakhulu umnqobi besehlezi nayo into yokubhema ehlezi right yabona muzwana umuntu odayisa ama-drugs-ke bethu bram awuqaleki professor yabo lonto
ngoba eqalekile nje bedana khale nje la ngithi yabona akayi kuyophanda akahambe ehle enyuka yabo bephuma kanye nje ngosuku emva kwalokho awu qedini. So manje lo mfethu lona weBram mfethu mangithatha yazi mangimbuza lo mfethu angitshela ukuthi uthe esemotweni amaphoyisa wambona yezwa mfethu wambona and mfethu irana lo mfethu lona mfethu omdayiselayo irana lakhe lomjida lo owayeboshiwe yabona mose maskandi kule rank ekuthiwa ilo iRiga Semlazi yabona phana nganoma uyiholiday la suku leliyana noma usekuyintambama amateksi ayengasekho so mase maskandi uyakwazi ukubona egethini lalapha erank engithi yabo lonto so malapha egethini laserank uyakwazi ukubona la ekuhlala khona lo mfethu lona uyena waboshwa engithi yabo lonto so kuthiwa lo mfethu lo wabonakala emlapho ewukhomba umjondolo lo mfethu lo engithi yabo lonto ukuthi lo mfethu lona udayisela lapha ngoba namaphoyisa Bram yabo qhamuka kwawo professor wabona ukuthi abantu abatsheliwe awalibelanga ukuyale nale awudana aqonda ngqo emjondolo wakhe amaphoyisa akazothi mina mayefikile Bram engazilutho endaweni ahambe sesh manje Bram bethu awalibelanga Bram kuya kwabanye omeshenti abelane nje Bram aqonda ngqo kulomuntu lo abaye kuyena abaze kuyena ngitshela ukuthi Bram bethu ulokwethi kuthiwa lo Bram washo alikhuluma iqiniso wathi wambona ekhuluma nawo amaphoyisa into engiphatha kabuhlungu ukuthi lento mina ngihlangana nayo because manje kunokwethi kuthiwa lo uAdam wangitshela ukuthi simbambile umnqobi yabona into waphika wathi akusiyena wathi yena wena izimina hawo wathi mina umnikazi wendaba uthe umbonile umuntu omdayiselayo uthe umbonile manje mina ngingena phi yonke lento le ubra wakhe yes engisanda kumbona manje ngoba ngizokubona nje manje ngiyambona la eminyango yabo ngoba ngiqeda ukubiza la eminyango ngiyambuza bethu uyangibuza ukuthi manje zithini ngamthethe bethu kunento engiphatha kabuhlungu Bram bethu umnqobi Bram bethu hamba ngiqhatha nabantu ukuthi uyangibulalisa bethu uthi mina ngabo uphukile because umnqobi mina bese singakhulumisana nje emgaqweni ngabo bese ngikhulumisa namhlanje bese ngikhulumisa nje emgaqweni manje ngibona bengidlula nje bethu ayidlulele ihambele indlela zakhe ayidlulele should beshawa into yakhe ngoba iqiniso uyalazi into esinginakisise kumnqobi nabe ngimthemba umnqobi njengomfethu ngobani wakhumala nami ngakhumala but esinginakisise kuyena ukuthi bethu ngeke ngiphinde ngimthembe ngobani bethu ngikhombisa ukuthi umuntu onamanga because deep inside my heart ngiyazazi lento lena ngazi ngiyenza and ebhlungu ukuthi angihlangana nalento le because lo muntu bese ngithenga kuyena ngeke ngithi ngithenga kumuntu kuphinde futhi ngizombopha futhi but yena wabaleka nemali yakhe for which reason angazi but lo muntu lona wayemsiza emenzela yonke into angazi mhlambe baxabana ngandlelani ngoba phela bethu ngeke avudana baleke nemali yomuntu okusizayo ngasiphi isizathu ngoba lo muntu yakubhemisa lo muntu kwenzela yonke into ethengela nokudla amolambile yonke lonto leyo ukuphanda nje usuke usuyithandela ukuphanda phela amaphara awadeli yebo lonto kodwa nje bethu isizathu ukuthi nje uphande nje sasesingekho ngoba wayithola yonke into ayifunayo but wabaleka nemali yakhe so ngahlula yena ukuthi ambophe if ebaleka nemali yomuntu okusizayo Bram bethu okwenzela yonke into okuthengela ukudla okunika into yokubhema because phela into esiphilela thina samaphara Bram siphilela ukubhema yabo umuntu wethu okunika into yokubhema Bram uyampraise ke lo muntu loyo umbone ubaba nje oqotho kwena Bram bethu manje Bram imnika lento eyifunayo ubone inkosi yobaba ngiyakutshela umbone ubaba oqotho Bram ngeke ngidlulela abazali bakho Bram uhloniphe yena hayi bo babizwa ngobaba lapha ngaphansi kwebridge labantu abadayisayo so timer hayi bo bahlonishwa professor ngiyakutshela ngoba uphethe lento lesifunayo yabo labantu labana Bram bethu ngiyakutshela na Bram bethu bayapraiswa ngalendlela esimangalisa so bethu lento ingiphatha kabuhlungu bayazi indaba abantu labana professor mabekushaya bethu Bram bethu abakudlalisi bayakumothoza Bram bethu yezo bakuvanqaza ngombastini Bram bethu uvuze semthamo bakulimaza hayi indaba okudlala ngasinda ngokuthi lento lena bayazi ukuthi mina ngihlangene naye because if lo umnqobi ngoba washo ukuthi akusiyena mina if kuba bengazi ukuthi uyena mina bengalimala but the reason why ngalimalanga it's because babona ukuthi uyena wayesesho ngobani wayenzela ukuthi ayeke ukushawa ngaleso sikhathi leso yabo lonto but nje yena nje bethu kuyazi ukuthi uyena
so ayikho isidingo sokuthi elibokuphika because kube bethi uyazi ukuthi akusiyena ngabe uyayazi lo mfethu la akhulume naye amtshela ukuthi akusiyena aye kulobo kubaleka sike isidingo sokuthi elibokubaleka because qiniso uyalazi phela nithena lento akayazi yabona lonto into engicasula ukuthi umnqobi owakhumalo nami owakhumalo yona into ebizana ngibasela kakhulu ke leyo ngoba siyafana ibongo namagama siyafana and futhi kubhlungu futhi ukuthi naye uthi lento akayazi so thina so umnqobi ikhumalo sibawuthula phana ngaphansi kwebridge so kuyazi ukuthi into mangenziwa ngoyena shuthi mina manje angazi uchaza ukuthini ngalokho and namanje ngiyamuza iqamba manje libo ukuthi lento akayazi umngane wakhe ungitshelile mina namhlanje uthi naye lonto wayisho kuyena wathi lonto akayazi but umngane wakhe usefind out le lonto le ukuthi uyayazi uyena owayenza uthi yena nje umnqobini uthi intombazane eyabona umuntu esemotweni hayi ukuthi imeshent eyabona umuntu from the distance ekho manga hlaza we lawo yazi ngiyafisa bethi sometimes professor mothola isikhathi bethu sibeke soba uthula etafuleni ngoba bethu mina naye bethu yabo lonto bethu le ndaba siyikhulume ngempela ngoba le ndaba lena ama professor izoyakude kakhulu ngobani lama korekere la professor bethu like awanginiki nami ukuthula yabo ngoba nami bethu lo bethu kunovethu kuthiwa Adam yabo Adam bethu bamtshela imali engango 2.5 phambi kwami yabo ngathula ngangasho so wagcine icabanga ukuthi intombi yakhe yabo washaya intombi yakhe wayixosha so after isikhathi wafind out ukuthi mina ngabona but ngangamtshela bana ngangisaba so lo bethu uyangizonda yabo lonto uyangizonda lo mfethu lo omunye mfethu omunye abafethu odayisela lo mfethu lo yabo uyangizonda ngalendlela esimangaliso so uzama yonke indlela ukuthi mina ngingene nami mfethu kulento lena ngokuthini ufuna ukupay revenge yokuthi waxosha intombi yakhe ayihlala naye ayithanda ngenxa yami ngokuthi mina ngahle ukukhuluma iqiniso lokuthi ubani wantshintshwa imali ngoba lo mali kwangayona yakhe kokuyimali like imali ayigadayo engithi yabo lonto imali engathi ayibeke so mina ngokuthi ngabona but ngangakhuluma because ngangisaba labantu labathatha imali abantu abayinkinga kakhulu babezongilimaza esho ngilimaza yabo lonto so kwayena uyabasaba engithi yabo ngoba kwayena makuthiwa bayangishaya phambi kwakhe ngeke akwazi ukuthi angilamulela yabo but ngoba ke uyikwerekwere mina ngumZulu you will never understand so that's why ngicela like ngiphatha kabuhlungu ngoba uyena umuntu keke kolibo lokuthi hayi yabo umnqobo wethu akayazi mhlawumbe akayazi ngempela mhlawumbe ulo wayenza yabo lonto but ngokuthi lo mfethu lokuyena lento yenzeka kuyena uyena uMakhuri basi uyena umuntu wabona uyasho plus wethu uyayisho lena ukuthi ngambona umnqobo emotweni yamaphoyisa no ali irana lakhe lasho ukuthi ngambona emnamaphoyisa lapha ya erengasemlazi yabo lonto so lonto le ayikuyona into engisikelo yokulahleka kwemali uthi umnqobi nje kwaku 7000 wena wabanjiswa 100 rand okuyimvala mlomo izwa-ke nje bethu izwa nje amanga kwenzakalani mongasixoxela ngalolo suku lolo shithu bethu yabo ngangivuka ebuthongweni yabo lonto bethu mangivuka ebuthongweni bethu Brown bethu kwakunomunye bethu oyikorekero oyelapha mngwami yabo lo bethu lona isikhwama sibeke ebudedengu sithi ulela isikhwama sila enyaweni sivele kwidubeti bethu lona sivula isikhwama akhiphe imali ewuhleza mhlambe ijumbane mhlambe engaka mhlambe ezu4 yabo mase khipha nesijumbane sephepha le mali kwathiwa masiyonke la mali yana kwaku 1.7 kwaku 7,000 kuba u7,000 phela ngabe phela bangilimaza laba bantu labana because ngisho kuthiwa bethi ayithatha ngemina but ngokuthi ngabona and umuntu engiphila naye umuntu ongisizayo nami mangiqalekile umuntu owazi ukuthi ngimkhonzile wayezocasa ukuthi ayibo umnqobi mfethu kwazi ukuthi bethathule bethi nento kanje ebazi ukuthi ubani ongitshentshelile imali yami babezongilimaza lapha kwangawona 7,000 kwaku 1.3 imali eyalona vele lapho edlwana beBram wayithatha imali bethu waqala ngithengela Bram o50 about2 bewunga ngithi yabo ngoba isaba ukubuyela eMaskandi yabo sahamba naye sahlala eAlbert Park wangithela u50 about2 impela lokho ngipha no1 rand yabo ngoba wathi mina u600 imali ayithola nami wangifihlela nami uthi imalini imali ayithola wathi 600 kimina yabo ngoba waveza uhleza kuphela wangayiveza le iphepha layithatha eceleni uputshwa kanjani ukuthi kufike kumnikazi wendaba ukuthi nawe ubu in charge kunomfana ethi uStuart engithabona into bethu
Ngoba lethu Stuart uyena owabona uStuart sengithi yabona into bethu ukuthi nami ngabona but ngangakhuluma uStuart waxasile ukuthi yena abamnika ngalutho ngithi yabona into bethu kwaphela 3 days 4 days walikhuluma iqiniso uStuart yabo naye bambuza naye ukuthi nawe uthule nalento lena mfethu sonke lesikhathi yini yabo naye wathi naye besaba what are we sure that uyena ke umuntu wangikhatha uStuart ke owasho ukuthi mina ngabona yonke into but ngangakhuluma yabo ngamtshela lo bethu lona kuyena olahlelwe imali ngathi bethu kwawena abantu laba Bram ukubona bathatha le mali uyabasaba kwawena so akusizana ukuthi ngikutshele cause nakho still le mali like no muntu lo nangu uyahamba lana but still lo muntu lo bethi imali yakhe imali lena niyithola yabo so kwenza umehluko wafuna mina ngilimala ngiwente engayazi uthi yazini labantu laba lapha phansi preacher banendaba nathi professor ngoba Bram basidayisela amathiki Bram asibulalayo yabona thiki ya 10 rand ayikho nje thiki ya 10 rand Bram emhlabeni ithi kuqala 100 rand thiki ayikaze yabe water base ithiki by all base yiletha sibona sishona nje sivuwala imqala sivuwala inyawo sibe nama hepatitis lezi zifo lezi singazazi ngenxa lezi zinto lezi abazakhela zona abasidayisela zona into nje bese i-drug bese yabona lonto engamele futhi bese yayijob ngoba iyona lesenzo sigcine siba nobomvu emzimbeni wethu ubomvu ugcina ubamba igazi singakwazi ukufunctiona kahle and then umuntu mase sengakwazi ukuthi afunction kahle mase igcwala ubomvu emzimbeni ubomvu ke la uba khona uyashisa umzimba wonke ugcina ubabhlungu unobomvu ebusweni unobomvu ezandleni nobomvu enyaweni umzimba wonke ugcina ubabhlungu Bram ugcina ungasakwazi ukuphila njengomuntu Bram normal ugcinezela ngisho inhliziyo angithi yabona why niqhube udwa nekubhema udwa nikwazi lokho nazi naneyingithi zabo hepatitis. Hey, but it's a professor, but the problem is, you know, my brother, let me tell you something, professor. It's very hard to into if you're so addicted again. And the rest part of if was a problem with lentil any gwenzan. 1, it's energy. 2, it's good to tongue. 3, it's in the singakatan. Yeah, one of my advantages my disadvantage what's a problem keep it saying it's in zima. As a Brambet, ngathi ushawa with Brambet inyongo toiletha with Brambet into engekho right engafanele ngabe toiletha umuntu normal njengami ikwenza Brambet ukuthi ingqondo Brambet ihambe uyahlanya nasekhanda one of the disadvantage lawo siyawazi ama disadvantage siyabatshela meshini sicela bezami ukuyeka because i-paralysis limb i-paralysis ukuthi indida iswap lizoyithenga even though lazi ukuthi iyabulala angeke bile angiboni ukuthi alibi nendaba nalokho linendaba nokuthi lona nje wethu mali ithola into okubhema qedile i-paralysis limb ngalokho even though liyazi ukuthi lapha kuyashisa lizoya ngoba liyazi ukuthi lapha kunekhopha lapha liyazi ukuthi kunogesi onzima kabi lapha ukuchoka ibhadi kodwa ngoba liyazi ukuthi kunekhopha lapha lizofike lihambe i-Brambet ngiyakutshela Brambet liyisosha engizabona into Brambet zonke babiza ngani labantu laba amadela kufa yabona amadela kufa Bram iphara ukuthi nami into abantsela lenze leyayenza Brambet so alibi nendaba nokuthi umphumela yakhona yini so Bram ngitshela ukuthi lento le Bram siyabatshela meshini laba abantu abasidayisela ukuthi sicela beyivale because isinquma abafethu abaningi professor isonto nesonto inyanga nenyanga amaphara yashona abulawa ilento le lento ingakafiki bethu amaphara bengashona nje amaphara washona manje ayabhupha yabona lonto bonke laba futhi laba ababona lana bethi bala MPTV leyabona laba sebashona bonke bashawa into eyodwa bashawa ama hepatitis bashawa amaphika bayashona bonke Bram Nqobi yazi yabona the time bebhubha befana namhlanje nakusasa so ngithi benginoposta mina ngitshela abantu ukuthi useshonile ubani ingqondo zabantu abafile bagcine bebuza ukuthi yini umntanela ngafika kuyishow bese kuza ukuthi usefile ngithi yabo kanti akubona kuphela abantu abaza kuyishow abashonayo ingwaba abantu abashonayo but mina ngireporting ngabo ngireporta ngalaba abeke bafika so if ungatshela mhlawumbe umuntu umkhandela isithombe ngokushona kwabantu mhlawumbe ungathini ngokushona nje kwabantu ngale maskani Bram emaskandi Brambet kuyafika Brambet indlela ekufika ngayo Brambet isidumbu sihlala ngisho sihlala nasidumbu 4 days to 5 days singalanda
uhlale nomuntu ofile bra mfethu kuze kuba mhlawumbe nje bra uhlele no bra wakho and amaphoyisa bra mfethu azedlulela nawo nabantu laba baselona basemakhazeni mebeza ukuthi nje iphara yabo lonto bazobethe nebeyidonsise yabo lonto indaba yethu nje ayisanako nje bethu amaphara ayabhubha professor ngale ngaphansi kwebridge ayafa amaphara and sometimes ngifisa nokuthi ngoba mhlawumbe nami nginefoni yokuthi bese ngithatha ama-video abantu yabo lonto ngibaposte nami because kunabantu professor thothi nawe awazi ukuthi umuntu ushonile yabo lonto thothi umnqobi mangimtshela umnqobi naye mhlawumbe ngicela ngakutshelanga ukuthi bethu yabo ngicela ushaye ushuthe leyo bethu lana umise kuprofessor athi lo bethu smart MPTV so kunzima ukuthi ngimise kuprofessor ngitshela ukuthi ayikho lonto bra umprofessor ngisho kuthiwa kwazi vele MPTV ngeke bethu bra bethu motionile bra mangakupost for abantu ukuthi bekubone yabo lonto but kusuke kunzima ngoba sisuke singenazi izithombe zakho usuke eqinisile nami ngiyamtshela why ubeke fike nabo but into enkinga kungcono bona mangathiwa kushone wena sinesithombe sakho sine video yakho sine gama lakho sinesibongo sakho hamba kama wakho uyabona ukuthi kulula ukuthi mangithiwe wena usuphangalele umndeni wakho usheshe uthole kunalona ongakaze fike asazi umndeni wakhe asazi igama lakhe asazi isibongo sakhe akulula vele simsize lowo muntu lo west party labantu laba bayigxila ishow abafuni ukuza kwishow manje uyabona ukuthi naye umnqobe impela kusuke kunzima uthi esekunzima ngazobona ngathi mhlawumbe bethi akathanda ukusiza abantu cha naye phela ngeke bethi alebe lokuphosana nabantu ababonayo ukuthi ngeke bethi Bram besizakale la ngeke ayekho umuntu bethu ozobasiza ngoba the professor bethi Bram bethi lapha phansi kwebridge Bram bethi kuyafika bethu and siyazi ukuthi nesibulalayo but usizo bethu lokuthi yini bethi Bram bethi ngasiza ukuthi lento le bethi ivala angazi ngaba yini bethu yabo if ungathola mhlawumbe bethu indlela ukuthi lento lena ethiwe crystal ivalo into esibulalayo prophet thik process bheme 6 years 7 years Bram kunomuntu obheme last year yes after this year umuntu ebheme 6 months so yamazi new one usanda kufika eMaskandi yes bahlala 6 months ashona thina sihlale no 6 years or 7 years lemgaqweni nothi some ngento ngoba nisiyazi ukuthi yini inkinga yalento lena esibulalayo so lento lena bethi Bram bethi ayikho right professor bethi ayikho amaphara bethi Bram ashona every day alukho la mahala Bram sekwazi kube into normal isho la kuthini umuntu thothi ushonile ngala siyayibhemela lesela ngalana kodwa umuntu ufile lapha siyayibhemela simnakile sinendaba naye ngiyambuka nje ukuthi ayisithule le yabo ngisheshona siyambona ukuthi uyahamba ke manje usiyahamba ke manje ayabo manje bethu inqobo ayikukhume yokugcina ke Bram ke manje umbuke bethu umuntu ayibo sithi azozithina amaphara athi ayibo bethu umbuke umuntu masefa bethu athi bethu umbuke umuntu masefa unjani umbuke bethu yabona manje uyaphuma umoya ke manje uyaphuma ke emnqobo umbuke bethu umbuke hayibo bethu umuntu yakho yabo ethi yaphuma impela umoya ogcina wethu eza wethu ngiyakutshela amaphara wethu ayilima amaphara wethu bethu mhlawumbe lo muntu lo bengasakwazi ukuthi asizakala ade eqale lo muntu lona bethu ukukhihliza amagwebo wethu because umuntu before ashona uqala ukukhihliza amagwebo sonke wonke amaphara before ashona aqala ukukhihliza amagwebo wonke afa ngendlela eyodwa abona emaphuma amagwebo phuma igazi ngomlomo esikuthi imashila emva kalokho useyahamba usikuthi imashila bala ukuphefumula umoya ogcina thatha ishiti ke siyamboza siyayiqhubela lento yethu siyayibhemela yazi umnqobo uyislip siyayiqhubela siyayibhemela sina wethu Zabuza oba phela bese aza abanye bathi bebeyilima Bram bese vele bebhema yedwa bese asihlangana naye bese vele beyibhemela yedwa wethu asihlangana nabantu bebhema ngothi mhlawumbe bese wakasibhemisa ke mhlawumbe ngabe siyamsiza ke mfethu thothi umuntu ngoba eshonile njalo bethu ushone endaweni mhlawumbe emanzi bethu ngithi yabona into bethu usegcwele amanzi bethu abanendaba uthi hayi beyibhemela idunga yakhe so hayi bethingile Tabeta we wonke ngakho uJobe ungawaza washona
Sesathi sesimtshela esibhedlela. Seqeda ukujova ungavudene wafa. Ngithi yabo then ubona ukuthi yazi bethi manje wena mawubuka awubuki ni ucabanga ukuthi ngelinye ilanga wena kube kushiwo kuwe kanjalo. hey mfethu that's why mina professor ngindasho ukuthi amaphara pram ngiyawabhemisa mnganami. Maphara ngiyawasiza mina amaphara pram uma ngiyazi ukuthi amaphara bona ngisiza cause pram mfethu yabona as much as professor bethu ngazi ukuthi ukhona empilweni yami but when uyawazi ngobani pram ukuthi mina sekhona inkinga like engivelele uyawazi ngelinye iphara ngithi ngokuthini wethu pram awuhlali phela neMaskandi yabo lonto uhlala la yabo lonto so that's why amaphara pram bethu ngiwasiza and that's why ukuthi ngiwahlonipha especially lawo ngiphila nawo kuze ngenzele izinto ekanjalo pram because sengibone kakhulu empilweni yami pram bethu abantu beshona phambi kwami benganakho yaza pram ngokuthini wethu pram bethu baphila bodwa and sengibone kakhulu abanye pram bethu beshona phambi kwami benakwa ezokutatazelwe ngokuthini pram bethu naye umuntu okwazi ucabangela abanye abantu umuntu okwazi ukusiza amanye amaphara so pram eMaskandi pram bethu kuyo ukuthi pram bethu ubani uphila nobani ubasiza ngani ingabe usiza ngalutho nawe mawufa nawe uyohlala lapho pram uzofika amaphoyisa kuqoqa kodwa mawusiza nawe mawusiza amaphara wabhemisa pram bethu wasiza bethu pram ayilambile wapha bethu pram bethu yabona umuntu nje pram oyikhululekele ngawuhlupheki lapho sikhosini wami bayakwazi abantu ukufonela ngisho umndeni wakho yonke lonto but nje umuntu nje bethu nawe nje bethu isithingithing nje bethu ohlezi eyibhemele yedwa nje bethu endwazile yedwa bethu ozenza ngathi uphila yedwa lapho pram uyohlupha ngisho usufile pram bethu uyophila wedwa manje bethu pram amaphara wasizani pram ukuthi bethu pram wasiza iphara pram liya ukuthi nawe uyasiza yini ngisho ukuthi usufile pram bethu phela masufile pram usunginto engelutho yabo kusengamele bekubalele lezi zinto lezi obuzenza usaphila because usumuntu vele bethu ongasekho emhlabeni but still bakubuyisela lamaqhubu lawa pram bethu akudala so wey lo bedawe ungayedwa lo uzoqoqoba ukuloba ayozohlanyela mfethu asimasi na mfethu bekushaya unyawo kanje bekushaya unyawo ngoba ngusufile lapho kwethu engiyasho ukuthi for sure nawe bethu pram bethu yabo ngoba usufile bethu uyayibuka nje ukuthi yasho ukuthi lamaphara ngijwayela ngabi lamaphara lawa bethu ngiyakutshela bro izinto zenzeka lapha phansi kwebridge imuvela ethe kaMaskandi yebo yazi pram bethu ngibuka abantu uma ngiseTexini mhlawumbe ngiqhamuka mhlawumbe eMlazi yabona nto bethu yizo umuntu ethi yebo kuthiwa nje ngibela laphana ngiyephutha nje kwethu ayike ngisinde engisho ukuthi abantu babona ama wrong turn babona thina bethu athi umuntu we awusithi nje mfethu umuntu obungasave ukuthi uwela laphana nje ngibela nasemoni ilwane labantu babona thina bethu pram bethu yibo bethu yabantu ba intimidated kakhulu emhlabeni pram yibo bethu ezomama besirathi bethu buko ngathi intuthwane ngithi unayibonanga lo mama yiwe ngithi driver ngiyehla lapho kumo road lapho uyangibona nami ngiyakhona lapho yabona ukuthi sihleli nomunye wabo la ndoda abathi ngebe survive when makuthiwa bawela lapho phansi ebridge abantu bayahlanya impethu abantu nathi impethu awusibona na wonke umuntu impethu ayikho normal ikutshelela lento yini ngitshela boma ngingathatha umuntu uzothothi ngize naye khona lapha ubuya ne trauma mfowethu yo labantu bakho professor yo akalali ngisho ebusuku eqapheleni khona mfethu like ithengeni yakhe singene kwama drugs yabo so ithengeni yakhe ihamba ngolesihlanu yabo umgqibelo isonto yangabuyi wathi yabuye umsomluko esipanini icathulo lezi athi igqokile iweekend isibuyisile yagqoka amateki yes manje uyangibuza ukuthi bethu angaze ngibone ini pen pram maye ngangayibona mina bese phansi kwebridge ngiyabo isingene kwama drugs thenya ihlala la flatini city life wathi ngimbhekisa yona prami tshela ukuthi sathi singena eMaskandi wabona ngibamba ngesandla tshela ukuthi prami ibras endala le pram tshela ukuthi ilayithile kodwa mngana wami utshela pram bese singena lapha wabona ngibamba ngesandla pram bese hlwa igazi hayibo pram ebungihamba naye pram ula eduze kwami nginenge nefoni yakhe wabudena wangithemba nje kwethu uzana ngayithenjwa ke pram wathi mina ngoba ngibambele ifoni yami ukuthi uzucash wathi yabo ngimala ngo150 wathi ngimbambele nefoni yonke into ngambambele engabona ukuthi nginabantu abamakhona la eminyango bethu kunabantu abasabayo thina bethu pram la eminyango professor bethu ayisangena sayibhekisa inyanga isangayithola ithengeni yakhe yabona saphuma wathi nqobo mfethu niphile njani nje mfethu manje khona abantu abakhulele lapha mfethu
khona ney'ngane laphana niphila kanjani endaweni enje mfethu hayi ngeke mfethu angeke ngiphinde mina ngiye laphana ethi mina yebo useka nje wena ikhola nje uthi ubani angeke ngiphinde mina mfethu ngiye laphana ngiyasho ukuthi mfethu amaphara bayasaba abantu and abantu amaphara abantu bethu nabo mfethu ayikho normal leyo ngoba ikutshela mina yabona lena sayase senidinga ukuthi before nje nikhishwe idakamizwe ninokwelulekwa ngengqondo ninormalize into engekho normal yabo nje umuntu ohlala endlini ngeke azalale nesidumbu ngiyabonga bro uwest for 4 days ngiyabonga bro sekuwest mase zizini insuku 4 days ulele nomuntu othule awuhle ubuka umuntu efa kanje maqede uyiqhubekele nempilo ungamnendaba uthi ufile ayikho normal leyo nto ngathi mina umuntu mayishona mina bethi kuyatatazela bethu hayibo bafethu bizana ambulance yonke lento awunendaba nje neambulance nje wena ufuna uyidawelele into yakho idakwayo ngqondo balokhu ihambele yabona umuntu umkhahlele ngephutha uthi awusorry bethu awusorry yabo ngishefile bethu Bram yaxoxa ngishefile awusorry Bram awusorry uqhuzula bethu njikidlulele emva lokhu ihambele ukuthi Bram bethu ulele kanjani awubunendaba kuze kube labantu laba bangabhemi laba mhlawumbe bamabongo yabona into laba bangabona abaZulu thuthi ababhemi yabona mhlawumbe bayadayisa lapha eMaskandi kuthi kube yibona-ke bethu abantu abazwelayo bemthathe umuntu beyombeka ngale kweMaskandi ngithi yabona nto nasemgaqweni bakwazi ukuthi amaphoyisa amboneke yonke leyo nto leyo manje Mnqobi labantu abashonayo uthotha ushonela la eMaskandi nimqubule nenidakwe unga nombeka ngaphandle izinto enjengomndeni wakhe mhlawumbe masuzomlanda ngehlahla uzokhuluma mhlawumbe lapha ashonele khona ukuze kwenziwe izinto sekhanjwa naye siwe ekhaya niyibuke leyo nto uthi mhlawumbe ayiphazamisi leyo nto leyo mhlawumbe ukulandwa kwakhe ngehlahla uma esezolandwa la angafelanga khona ukuthi amaphara amaningi Bram amakuwa walando asikakabi naleyo nhlahla leyo ukuthi kube khona iphara elilandwayo yabo umuntu osalandiwe kubo Bram usayedwa kuphela mfethu nakhona iMaskandi engakabi lapha phansi kwebridge yayisangala ePark yabo uyena umuntu esimaziyo usalandiwe kubo otherwise abanye abalandwa bethu umuntu eyefela nje lapho bethu alande ambulance kuphela kanjalo asikhumbuli ukuthi umuntu owalandwa kubo yonke leyo nto leyo washonela kephi yonke leyo nto leyo okhombisa ukuthi abantu abatholakala emakubo ngithi yabona nto because kube bayatholakala emakubo Bram ngabe imindeni iyafika laphana izolanda ingane zazo yabo so that's why and futhi Bram abanye bethu Bram kuba buhlungu ngoba manje iMaskandi Bram bethu iya-rotate sesikhathi ukuthi bethu umuntu ufele la eMaskandi sesibalekile sesihlala kephi kwenye indawo ngithi yabona nto bethu manje sekufika umndeni wakho ufuna uzomlanda phi ke Bram yabona epractically ibhoku laphana Bram bethu neyibhoku ziyalandana Bram bethu ziyalandana ngoba sifa every day Bram ngoba Bram wathi unentombi eyiphara washona nawe uzoshona Bram bethu ethi akubalekile Bram kumele uyale Bram bethu sifile uyale uthi sorry siswami siyahlukana mina nawe njengamanje siyacela manje ngicela uhlukane waphinde ungilandele ongaphinde nje ungibangela isicefe lehlukane ngoba ayimungahlukana nawe Bram etshela lesola Bram phela 2 days uzokulanda Bram ngikutshela Bram ikhona into ekuthiwa isipoko kuye kwenze mhlawumbe ubone into ongayiqondi kahle khona lapha eMaskandi maphupho into enjengalezo Bram laphana akekho umuntu ongakinyeki every day uyakinyeka ubona abantu abagqoka amajazi uthi mase sidaba ungathi thina-ke asinendaba nalonto leyo bethu benesibindi engithi yabona lonto bethu thosi bethu Bram uzobona umuntu ongathi uney'nyawo zehashi ngithi yabona lonto bethu ufake isigqoko uthi mambuka ebusweni bethu Bram bethu yibo awumboni kahle ebusweni yabona lonto kodwa manje lo muntu lona ugqoke ijazi yabona uthi mawubuka iy'nyawo wathi iy'nyawo zehashi ufake isigqoko kodwa mawubuka ebusweni awumboni ukuthi ubani Professor ngitshela ukuthi Bram bethu laphana Bram ukusuke Bram uthi ngiyochama yes hambe Bram bethu uziyofika le
lezansi ebridgini mfethu bra mfethu athi uyochama bra mfethu yes hamba uyofika lezansi xa uthi bo ngase ngiyochama lezansi manje mfethu ngoba phela ngijikela ekhoneni ngachama ngabuya yabo ibhoki zikhona emaskandi bra ziningi ngoba abantu abaningi abalanda emaskandi bra mfethu abantu mfethu abaningi abalanda emaskandi bra mfethu imoya elaphana emaskandi bra emibi bra inqwaba mfethu yabo lonto so letha ngifisa mfethu umuntu mayishonile mina bethi kwaziwe makubo bra ukuthi ushonile ngoba emoya yabo bra yes affects professor kakhulu letha agcina sixabana sodwa bra mfethu lo muntu lo bra ushonile bra bebamba inkunzi yabo lonto bebopha ngithi ngoba nje umnqobi nje ebophe nje umeshento ngithi uthothi ngena umoya nje bethu welinye iphara nje bra mfethu lalibopha nalo yabo lonto liyanyanga iphara libophayo yabo liyanyanga iphara libophayo ndoda ngebra sisidayisa ama drugs lawo nizosibopha wena shithi uthi phela isinkosi shithi phela siphele phela kanjalo chaze lokho khona ukuthi ngoba professor nisha ama video umuntu utshela lona ivideo yakho lento uvidorize ngayo shithi uthi lo muntu lo shithi lamba phela mfethu yabo lonto manje umuntu mayenza njalo ngeprime kuvela isinkosi akuthiwe ekujwayela ngapra mfethu abalifuni iphara elihlange ngithi iphoyisa bethu uyalibingelela makubonana nje ukuthi wena kwethu Bram uzwana namaphoyisa hawu uba nenkinga Bram mfethu even though ukhona mhlawumbe wakini oyiphoyisa yabo I understand but Bram mfethu abakusondeze eduze into eningi Bram bakufihlela zona because bayazi usangabajikela nje ubajikela iphoyisa abalifuni phoyisa bayanyanya wemnqobi kune video yakho la ugeza uma wakho uClevo njani mfethu ogeza unina ayibhari lento le hayi phela ayekuzenza mfethu ngamtshela bethu uma ukuthi wema awuyeke lento oyekungigeza kanje ushaya ivideo ngoba nje uyipost lento lena wazi ngame ngijoyela abantu kabi wathi noma wathi hayibo phela ngiyajabula ubuyile phela ekhaya kuChristmas phela ingane yami phela hey manga ngikhuhli kanjena Bram mfethu ngikhuhli insila bethi Bram ngithi mayini manje ngoba yabo ivideo zongibona ngisenginyanyile Bram mfethu ngihlile ngithe kanje manje abantu bethi ngangafuni ukugeza yandako bangafuni ukugeza wethu ngangalakela ukugeza ngicazula into sengikhuhlwa ngayo manje bethi Bram mfethu ngathi nje bethi Bram ngifera nje lo mfana ongathi othe nje afuna ukugeza hayibo uNkulunkulu hey wena ngiyakutshela ngisho ivideo sami ngena nje bathroom into engajwayele ngisho kuyenza ebathroom ngishaya ivideo ngiyageza lana ngiyakhuhlwa lana ngikhuhlwa ngensila so aliphara libuyile ekhaya Christmas engasabhaselekile kanje wethu engithi mangicela ungayiposti lento le udana iposta kumafethu hey mawe happy kakhulu bethu kodwa ngoba abantu bethu expectile ukuthi ngizofika ekhaya ngoChristmas bethu ngoba lezi zinto lezana ngingazi ngimfonele nje ngimtshela uma ngiyeza ekhaya for Christmas ngathi ngingam-surprise selethu happy first day ngageziswa ngaphandle Bram first day ngifikile wathiwa beka amanzi ngaphandle emnyango ngoba ngesikhathi sibuyele impunzi yakho la sakhumula zonke ingubo zakho ngakhumula zonke ngoba ngigqokile ngafakela emshinini ngiwashela uma hey ndoda ngiyakutshela Bram mfethu ngafika Bram ngigcwele ugrease ngathi umechanic ngikutshela Bram mfethu amanzi Bram mfethu ngisageza ikhanda Bram sigcwele insile ngakanani ngekhanda lonto nobuso kuphela ngiyakutshela wethu ingathi ngicela ukugeza ngagodolana emva kwalokho kodwa ngagula same time ususingubo Ndobe usingubo kodwa ngagula same time ndoda wayesengidabukile noma ngena ngaphakathi ngacela ngenzela itiye ngacela itiye ngenzela ngisho itiye ngathatha ingubo ngambatha indoda ngiyakutshela waqeda ukugeza Bram ayikathi sekusingubo ngempela mana hayi ndoda hayi ngiyakutshela professor wena mayi upenduka bana mangazini bona phenduka isinothongo bana ukubona la mthuthu ubona mthuthu mawusirelax esihlahleni hey ndoda ngiyakutshela phela kula mthuthu ngangisengisithipha nje Bram mfethu kodwa mawajabula shame ngoba ayikho into engayitshontsha yabo lonto ngabuye nje sonke yonke ithi right ngoba nginayo into yami ngebelekele naye engisebenzisayo yabo lonto ya ngoba ngawuthi ngaba nenhlanhla ngawuthi ngangele uRamaphosa ongene umhla 18 kanti angazi ukuthi ungene umhla 18 yabo ngazochecka umhla 24 kuba ngachecka umhla 18 ngabe ngawuthi ngayidla yonke leyo mali leyani ngabanga kanti uma ngithi umhla 24 hawu imali ngene umhla 18 yathi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngingazi ukuthi ngene umhla 18 ngoba ngabade ngayidla yabo lonto mfethu ngathi 1 + 1 is 2 thenga into yami
ngathi ngiye ekhaya straight agibela. So anginayo ngidi nje yami abanga prophet ngakhishwa isisu Bram kusukela Bram uKhisimusi yeza Bram phela kwaze washaya mhla 27 angisayijwayele into ezimnandi phela phela ngaze ngabuya ngaze ngishawa isisu Bram ezingasuka umphansi engakutshela wena Bram phela lama atromel asekhaya lawa benalento engangizidla Bram phela ngakutshela wena kodwa hayi kwaba mnqondo shempe iKhisimusi phela yazi kune video mfowethu yangenza nga emotional lapho khona usuhamba emnyango ukhuluma noma wakho ethu uhambe kahle ngiyakuthanda wait abazali sekufika sekusesigabeni lapho khona sebemukela ukuthi nidlala emgaqweni yeah ungathini ngaleya moment noma ngaloya mzuzu bethi ngathi mina Bram bese professor kungijabulisa Bram ukuthi umana bethu umbona bethe ejabulile ukuthi ngiyahamba Bram because uma isikhathini esiningi mase ngihamba akangiboni ngoba ngiyanyamalala Bram ngoba kusuke sekhonde sengithathile yabo lonto. So if Bram bethu kwazi ukuthi ngihambe kahle lokho kuyangijabulisa professor ngoba khombisa ukuthi Bram uyangikhulula naye ngokungithini bethu ayikho into esuke ngiyenzile embi yabo lonto. So yena usuyena ekhulula inhliziyo yami neyakhe ukuthi la ngiyakhona ngingavelelwa inkinga ngokuthini bethu ngoba bethu ngihambe kahle ngithi yabona into ngiyiphathe kahle futhi ngoba Professor Bram bethu asambe kahle makithi sithi masifika first day ngoba ade ngakugcina kodwa Bram mawuhamba Bram bethu ngeke ngamothoza something hamba bekhala. So if kusakhona Bram bethu ithemba lo Bram umzala wakho Bram athi uhambe kahle Bram bethu usuhamba bethu lokho kuyangijabulisa kakhulu Bram ukhombisa Bram uthi bethu uma wakho usuke ejabulile Bram uthi ufikile bethu waze wahamba bethu uyiphethe kahle. But egameni lokuthi kubuka ngathi bonke abazali benisebemukele ngoba ayikho indlela abangalekelela ngayo esimeni nokwanda kwezidakamizwa ngabe eminyakeni ewu20 ezayo kuyogcina sekuyinto enormal yini vele ukuthi umzali uyayizala ingane ayikhulise mase kumele athele izithelo ezinhle sekumele ihambe emgaqweni ezidakamizweni ngabe lesimo esisibona njengamanje inezimanje zikubhlungu kubazali kubona izingane zabo ezihamba zisuka kubona and ayikho indlela abangasiza ngayo ngabe kusho ukuthini lokho nekusasa lalesizwe nekusasa labazali nokukhulisa izingane nje nesimo impilo okubhekenwe naso njengamanje. Professor wethu yabona ukuqala kunengane Bram bethu ezihamba zino12 years emakuko yabo okhombisa ukuthi nje Bram bethu ayingisho in 20 years maybe in 5 years kuyobe sekuyinto normal nje ukuthi ingane nje Bram izenzele noma yini engithi yabona lonto because abazali bethu Bram bethu abasazi ukuthi benze njani eMaskandi Bram kunengane engabhemi ngishiyunga la koMayville ethana noMeshent ezino 12 years 11 years manje thosisa abadala into ingane ezincane zikuhlaza kwe ziyeke ikole ziyeke uzohlala noMeshent abayifuna labo 20 rand nabo 100 rand labo ababathola lapha ingane ikhathazeka incane yabona isinomzimba olilengayo incane ngokuthini bethu abazali bahlule ukulawula ingane zabo. So when Professor lento lengisho Professor ukuthi bethu abo Bram bethu if usanomzali Bram okuthandayo lokho kumele ukujabulela and if usanomzali okwazi ukuaccept Bram ukuthi ilento eyiyona bethu lokho kumele ukujabulela Bram because if Bram bethu umzali akhe acceptanga Bram ayikho into ekulungela emgaqweni uba namabhadi awulungela ilutho into lakho nje neyiphambana. So bethu Bram bethu mina ngisho Bram uthi bethu ay angazi abazali bethu bengenza njani Bram because bethu yabona lento bethu Bram bethu iyanda bethu and akusasikona ama drugs kuphela manje tethi into emini nakusisa Professor akusasibona into ama drugs abahluphayo manje ngisho ingane engabhemi Bram kunento engenisele kuthiwa isiqede yabona isiqede Bram lento lena Bram ya 10 rand lotshwala loba 10 rand lokho lwa 10 rand uthi ingane iyahlanyisa Bram bethu ingane iphuza iziqede manje Bram ziyahlanya ingane emakhanda ontasho mfethu yabo Bram ingane manje zambe makubo Bram incane lezo zinto lezo asasiyona ungakuphela Bram ehletha umuntu emgaqweni. So abazali bagcine bekhathala so abazali into engifisa mina ukuthi abangavumi abangakhathali because thina singane zabo yabo singane zabo thina and akekho umunye umuntu uyosiza ngaphandle kwabo because vele umuntu engasisiza like MPTV
but ayikho umuntu ongakusiza ukudlula umzali wakho. Umzali wakho uyena umuntu okwaziyo ukudlula wonke umuntu okhona emhlabeni. Ungathini uhulumeni ngoba kahle kahle phela uhulumeni mayenganqanda izidakamizwa kuyacaca ukuthi bonke abazali abaningi bengabuyelwa izingane zabo. Uhulumeni bethu akukho kuningi akusho kuyena because bethu uyazi ukuthi yini kumele ayenze. Uyazi kahle kamhlophe ukuthi yini kumele ayenze. Uyazi ukuthi yini kumele ayenze ukuze azovala ama-drugs, ukuze azovala izidakamizwa for ukuthi zibe khona la South Africa. But yena uhleli laphana nemali ayitholayo vele nje ngazi izidakamizwa. So that's why ingafuni nje izidakamizwa iphele lana because izidakamizwa bethu kulula kabi ukuthi sivala. Kuyazi izidakamizwa zingenaphi kokuqala. Kuyazi izidakamizwa zidayiswaphi. Ngiyakutshela ukuthi bethu singahlula bethu brand bethu abantu bethu aba-20 laphana bethu ngaphansi kwe-bridge eMaskandi ukuthi nibayekise ama-drugs. Kunama-social la South Africa. Kunamaphoyisa, ama-TRT, iy'nkinga zabantu. If befuna ukuthi bevala ama-drugs la South Africa bethu brand ngabahlezi belapha phansi kwe-bridge njalo. Bazi ukuthi nje mababona into ey'phara bayayihupha nje bayijaha bayifaka isicasula. Kodwa ngoba bethu abafuni bethu ukuvala ama-drugs because kunemali abayitholayo ngayo. That's why brand ama-drugs angavala. So government yethu bethu brand ayikho into engayisho ngena because uyena owaziyo brand ukuthi yini bethu brand bethu into angayenza bethu. Government bethu akafuni nemali. Abona professor abantu abanjengawo brand bethu abasisizayo bethu. Akufuza bebrand yabancikeselela. Ale simtshela bethu brand usicela asinike ithuba bethu. Asinike noma mhlawumbe brand bethu 1.2 million. Yabo lonto. Nje brand bethu akunike wona nje 1.2 million brand bethu. Mase yakiyeke emva kwalokho. Anginaki. Hawe ngabuya azongibulala. Akubona ukuthi wenze njani ngale mali akunika wona. Ngabuya uma usungempela yabona into mathiwa yabo nje manje phela siyabakitaza ngayo. I-MPTV ufana nokuthi siyabakitaza abantu abadayisa izidakamizwa. Bayayithanda nabo bayibuka. Kodwa mangathiwa ngempela sesidila nawo ngempela lento le. Man to man. Ungabona lapho ukuthi hayi. Kwanami ngaphela ngisho indawo zokuhamba. Hey bethu. Ngeke bona beze benikeze thina abantu abalwa nezidakamizwa isikhali sokuthi silwe nabo because phela ibona laba abaphezulu vele abanolwazi ongena kwezidakamizwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa la. And lento inemali eningi lento le izidakamizwa. Too much. Into ekwazi ukucebisa irana how much more lokuyena ngempela osuke eyiowner. Bra mina ngosuku ngidle 400. Ngisho ngine 1000 ngiyakwazi ukuqeda ngosuku. How much more na bra ngoba samaphara mangaka la eThekwini bethu bra bethu. Ngicabanga iphara lidla malini ngosuku. Yamaphara bamba inkunzi. Athola o 3000 or 4000 ngosuku. Bayadubulana bayabulalana bra bethu ngayo lento le. Ngicabanga bra lonto leyo bra bethu ifaka malini. Bra bahamba namasaka. Amasaka agcwele imali zonke insuku Kugaya imali inemali ngalendlela esimangaliso lapha umZulu akadayisi dayisa amaTanzania kuphela ngobani bayazi ukuthi umZulu madayisa lapha uyoceba ngobani siyo support umZulu kunokuthi support amaTanzania dayisa umZulu engadayisi ufuna ukuceba bodwa inemali lento hayi kancane professor. So nje bethi kunekhona indlela mhlawumbe ukuthi ivale ngayo angazi ngaba yipi because i-tax kwayona i-tax brand bethu iyayikhokha lento le intela. Ama-drugs ayayikhokha nje intela and ugovernment kunemali enhle kabi ayitholayo ngama-drugs because ngoDisemba kuze kushintshwe lo istaff sala eThekwini sise eCape Town. Kuthatha sase Cape Town sizise la kwama-board but still ama-drugs ayangena. Kodwa last year kwabanjwa i-truck cabanga. Kwabanjwa i-container kushintshwe istaff. Shuthi angatshela ukuthi hey kune-drug ezongena lana yabo lonto benilifake sinika imali ukuthi bayibamba leyo lona. Okhombisa ukuthi kwabantu labo abaqotho abazosebenza ngempela babengakatshela ngomsebenzi. And then emva lokho kwethu dudu kwathiwa lo truck lo isidukile. Emva lokho bethu truck bethu bra maphela indaba. Yazi prophet ngisho kuthiwa ngiyabona ama-ambulance. Ngiyabona ambulance which ukuthi bra bethu bafuna ukuhambisa umuntu ogulayo and transport ama-drugs. Ama-drugs bra transport ngendlela eningi.
phela thina sazi tshela mina xa kuhluza imoto wi ngoba uthi nayi transport kanti khanjiswa ama-drugs. Yini lela into enyeni kuwe nawe uhlezi unamaqumbane sebeze bakusho kanye bathi umnqobi lo wamaqumbane sobe kuhlukanisa ngalokho yini uhlezi unamaqumbane bethi igazi lami bethi alikho right, igazi lami limbi belazi lana ngaze ngijobela professor bethu uma esemathuneni angaze lana uma esemathuneni kanje hayibo ubaba esemathuneni njalo sorry ubaba esemathuneni bethi buka bethi angazi ngijobelana Brampet angazi kwenzakaleni nala bona ungaziveza isilonda solokhu akusona isilonda elona angisho esithweni sakho nje la ngibona isilonda sibe yabe esithweni sakho waze restructure le video awubuke nje umuntu ophila nesilonda esinje hey uyayihambela nje naso awunendaba futhi naloko ngizobona ex yakho ubone umuntu okhiyana naye unandaba nalonto le hayiwo ubone ex yakho yafohloza Brampet ubone umuntu othana naye ndodo slides athi brother mina ngihlezi ngibona iqobe ebengiyikhiya abantu abaphula inhliziyo mfethu abantu abengithanda ngangitshela ngabo ndoda yabona mangibe nebhadi sethi uzongibona kuqala ngishawa into yami mfethu kodwa uma ngibona kuqala afohloza Bram engazi ukubona ex yami mina nginjena mfethu uthi bengimkhiya hayi ngeke bani ngithele ngithana naye professor ngibone nguqathi nginje ngeke baba hayi ngeke Bram ngithiwa Bram hlala naye kanje shaya u10 Bram phindele emuva heza Bram khona yenza ngimemetha wemnqobi ngavele ngashesha kakhulu ngisaphindele emuva athi wema ngeke ngikwazi ngeke awuyachaza ngithini Nkosi yami mase nginje ngoba phela into yokuqala ngibuza nqobi wena lo izothini mina ngithi hey mina lo hayi photo same time angidotsisi nje mina professor ngiyabaleka nje mina phela awu ngibona umuntu ebengithana naye nje phela mina bengiyiqubu Brampet ingane right kokuqala lezinto ngisanalo ngathi ngikhehla eliphuze isiqatha manje Brampet ngoba ngibona umuntu ebengithana naye abangalo wayengifunayo ngayitshela ngaye sengibona nginje uyasho nje uthi wena uyitshela ngami mina ngisakufuna kuthi urathu ke kanjani oy fohlo urathukile ntwana hayi ntwana nami ngirathukile mngana nami ngiqamba manga Brampet ngifera nje manje ngalo ngishiphara Bram ngifera nje Brampet ngifera nje lokugcina last number ngisho ngiqhamuka Bram ithekeni Bram abomina bengileli parallel maliqhamuka Brampet into manje ningasabi uqhubeka icofela ifoni yayo manje mangiqhamuka thezeni faka ifoni esikhomeni yani slides kancane ubona isetha kancane to step back ngibuka iJeff washo sebalo isisamqopha uThurand hayi bhuti manginayo uThurand uyahamba lapho umuntu wakhona kanti kudala bengithi ngicasela phela imali ekhenya ethi kubhekela yimi ngicela uThurand ekuthiwa nina u20 manje mfethu ndoda wena ungenza njani ukuthi noma kubhema kodwa ke phela ke ungakhahlazeki kanje yazi ngathi uwebha noyeni athi sinde gazile bethi Brampet ngisho bethi Bram lento le Brampet ayinqandeki yazi sometimes Brampet uyakwazi Bram ukuthi uqonde ube right yabo into eyinkinga Bram khona no metro phela lana bethu yabo uthathele ingubo zethu zokugqoka beyifakile le model yomgqomo yabo lo bethathele into zethu zongiphatha yonke lonto le so even though usunazo ingubo right clean abo mina bese nginazo ingubo right bethu but bethi Brampet umetro ayithatha Brampet ayilahla so lethu akunzima Bram uthi uhlezi uqine emgaqweni Brampet because izinto siphiwa abantu abahlala emaflatini so if kungaba khona umuntu mhlawumbe ohleze kuphi ingubo mhlawumbe lokho ngabe ku right mina nje ngicela nje babukele beMPTV onengubo engasasebenzisi manje ngibone ningiphi ingubo zokugqoka bafethu ingubo zokushintsha icathulo yonke into nje bafethu engasayisebenzisi guys namafoni afile lingasawasebenzisi ningiphe wona ngiyalungisa ngiphathela amafoni into ozoyidayisa phela afile nje ngithi afile phela ngiyalungisa mina bese ngiyodayisa wethu no ayimnqobe sibongile mfowethu ukuthi ufike uzocacisa indaba yakho kumele shuthi lento izama ukuthi ikhulumeke ukuze nizokwazi ukuthi nani niphile kahle ngempela phose impilo sengcupheni Bram
phathi kwe-bridge Brampethu ngesisaphila kahle if Bram lento engaqondiswa Brampethu kuzolimala phethu abantu because if uzona namaphoyisa Bram kwazi ukuthi uyimpimpi kwazi ukuthi wena uyimpimpi le mpimpi lena esimangalisi ngoba Bram ngoba bolese ubabulalisa isinkwa sabo phela lesiyana Bram sibesicabanga lokho isinkwa sabo yabo yena indlela abathola ngayo imali ayikho indlela abazi ukuthola ngayo imali abafundile laba bantu labantu the only way ukuthola imali ukudayisa i-drug kodwa manje babulala izingane zethu manje abanendaba phela bona nalokho so that time awubopha ke Bram ekuzonda kanjena so that time Bram ufuna ukuthi ngiqethi igama lami mfethu nelamnqobi liphume kulento lena if umnqobi like eserious ukuthi lento akayazi mfethu shuthi akazi ukuthi ubanike oyazi ngoba nama ngiyazi ngempela Bram mfethu wena ngiphatha kabuhlungu ngoba abantu abaningi bathi bayazi ukuthi uyena Parubhizi uyaphika wethu uyaphika shuthi phela uthi lapho phela kuthiwa yimini hayi aseyivala nina benza nje nophapha ekhanda awunina bakwamputu bomvu njengegazi nina bashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni embedule igama lami nguprofessor Ngwamkhize ndaba phansi kwaNongoma esigodini saphe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi noqala ukuba ingcenye yohlelo lethu kulonyaka le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi inhloso omnqangi yohlelo uqwashisa umndeni uqwashisa imphakathi uqwashisa abazali ukuthi bebheka abantwana babo ngoba ekugcineni zonke izinto ezenzeka kubantwana babo zibuya izoshaya ekhaya ngakho ke kubalekile ukuthi nigada abantwana benu balibuka uhlelo ukuze bengayitholi bese simeni esinzima njengalesi esibhekene naso njengamanje sokuthi uphumile ekhaya uhlele emgaqweni impilo yakhe isengcupheni yokufa uyagula zonke izinto kungazwakala noma yini ngawe so ukugwema izinto ezinjengalezo sicela siqaphele abantwana bethu sibabukise futhi uhlelo siyacela nijoine ne-membership 20 rand ukuze izokwazi ukuthi ilekelele lapho singakwazi nathi ukuthi sifinyelele khona mawuqala cindezela subscribe button cindezele nebell ukuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izokeneza ocingo lakho ukuthi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku ngakho ke sangincenga Ngambe to the coolest party in Durban, bring. Yeah, man.